English PAODAM meeting tabirip singbu ahanba maktada taramna okcheba galonena nomating konjesoina kurumjari ngasigi maroiba pauda Prime Minister Narendra Modi na awang nongpok state tarukki lupa crore lising mga romgi project sing urep uyung tamba amasung sangabagi thorom virtually pangthokre Shahi sigi ahanba National Lok Adalat lisingani kunmari District Court sing amadi High Court of Manipur da pangthokre Kuki militant sing na Maitei Furup tada landaba natana atoba Furup sing dasu landaba hauri haina MD Nasir Khan na fongdokre Lunina YWA na LEC bu mapan sunoda amadi CKC na UPC bu nipan amada maitiba pikre Mapungaba pau miyam da pizari Biksit Bharat Biksit Manipur gi makhada Manipur yauna awang nongpor state taruki lupa crore lising mga romgi project sing sangaba amadi urep uyung tambagi thoram Prime Minister Narendra Modi na ngasi Arunachal Pradesh tagi virtual oina pangthokre lupa crore lising Yangkai mga rom asida Manipur gi oina tongan-tonganba project sing sangaba amadi urep uyung tamnaba lupa crore lising ahum changwa yauri Tharomasi Manipur dasu lengang asina sinduna city convention da pangthokre Tharom aduda Chief Minister N Biren Minister of State for Education and External Affairs Dr. R.K. Ranjan Rajya Sabha gi MP Leisemba Sana Zawba Cabinet Minister Singh MLA Singh yauna civil amadi police ki makok thongba official kaya su saru yakhi Virtual ki khothang da pangthokiba Tharom aduda Prime Minister Narendra Modi na India leiriba state sing punna saukhatlaba matamda India pumba punna saukhat minagadabani maru oina awang nongpokta India da BJP gi lenga asina hanadagi hauna ahenba meeting changduna lakli makha tan su sangkhigani Congress na lengak paingi matamda National Highway sing kilometer lising ama fana changbang amlamdabadu India lengak asina lakpadagi kilometer lising taruk hena semba ngamle awang nongpok lamdamda Congress Party ki machinda ngangba khaktani makhoina chahi kunda tawba ngamnandaba thabak sing India gi lenga asna chahi amagi manungda loisinba ngamli haiki mahangna makha taraduna lawmi singi sentok hengatna bagidamak edible palm oil mission India pumbada thanaba hawdokre Mahaki humsuba tamdadi India si economy amadi atay infrastructure sing semgatpada hena mai pakhanduna malemgi atay lebak singdagi hengatnaba honagani haiki city convention da pangthokiba Tharmaduda Chief Minister N Biren na fongdokibada Manipur gi oina thadorakliba senpham masi crore lising ahum chamangani masigi manungda urep uyung tambagina project kontha tarukni masigi senphamna crore lising ama chatret nifuni aduga project sangaga dabana nifumangani senphamna crore lising ama chatret ahumni masida major project oigadaba unity mall crore chama nifuma panchangba indigenous community singi stall yauba ama sanaba BJP na lutingba sarkar asigi proposal ni masi India lengakna yarakpabu thagatpa fongdoksari Lengang asna nupi amadi angang singda ahenba mityeng thamduna nupi amadi angang singi khaktagi oiba lupa crore nifu changba hospital ama sanaba proposal tawbada yarakpada makhatana Manipur Technical University ki infrastructure hengatna hanba 50 bedded mental hospital sanaba amadi atay project kaya proposal tawbada Prime Minister na senpham singa sigi ayaba pirakpabu thagatpa fongdoksari haiki Lay na private lay amale adu dasing na honorable Prime Minister Modi na Bharat ki nutrition period magi special attention regard respect madugi kudro na moina ekona hajuru buda maternity ki amadi child ki anganga amadi angang sabuk pi kapasi sigi damkla specially hospital ama 40 crore ki Arunachal Pradesh ki tawangda meter lising mari chama marfutara sangba Narendra Modi na hangdokre lising ani kulhomdoida hangdokraba nechipu Ternian gangasi hangdokli ba Ternian sing defense
ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ? अरुणाचल प्रदेश की तवांगदा मीटर चामगा अरुणाचल प्रदेश की तवांगदा मीटर लिसिंग मरी चामा मरीफुतरा सांगबा लीला टर्नेल की किलोमीटर 2.5 सांगबा सरुक अमा ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हांगदोखरे लिसिंग 2 हांगदोखराबा नेचिपु टर्नेल गा ngasi हांगदोकलिबा टर्नेल असिगना डिफेंस ट्रूप सिंग की थबक थरमदा यांगसिन तौबा ngamhalagani haiba wafam पीएम मोदी ना फोंगदोकी टर्नेल असि साननबा लिसिंग 2018 उरेप उयुंग तमखिबनी लिसिंग 1984 चाइनागा सोकनखिबा लांदा लानमीगी असोनबा अमदी पॉलिटिकल लीडरशिप की असोनबा नमरम ओरेदुना इंडिया माइथी की इंडियन आर्मी की 7th ब्रिगेड तवांगदगी विड्रॉ तौकी सेला लिसिंग 1984 की नवंबर 19 चाइना की खुद ताकी 62 ब्रिगेड कमांडर होशियर सिंह PLA की एम्बुस्ता लेखिदे थौदो अदुगी नुमित मारिनी की ममांग लिसिंग 1984 की नवंबर 18 बीजिंग ना इंडिया दा सीजफायर तौकी लिसिंग 1984 की ऑफिशियल हिस्ट्री की मतुंग इना सेला अमसुंग बॉम्बदिला चाइना की खुद ताकी ब्रिगेडियर होशियर सिंह ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोकलबसु मथक थोंगबसिंगना इंडियन ट्रूप विड्रॉ तौनबा ऑर्डर पिरकी हाइरी ngasi nongthil khongsang police station की मनाक्ता लैंडस्लाइड थोपदा अंगांग अमा लेखिद्रे अनिना सोपन नंख्रे लाइबक थिबा थौदो अदुदा लेखिद्रबा अंगांग अदुगी ममिंग रिगुन ग्वांग फोंगमै चही मरी अपोकपा दामचुइलोंग फोंगमै कवि अदुगा असोकपा अनिदुना अब्राम कामै की मचानुपा अनि थाइथुइलोंग कामै चही 13 अमदी रिंख्वानलोंग कामै चही 8 नि अंगांग अहुमा खोंसांग विलेज दगी ngaktani लैंडस्लाइड अदु पुंग नुंथिल पुंग 12 मिनिट 45 रोम ताबदा थोखिबनि हाइरी मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा वाथोक असिबो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थवैदबा असिगी चपचाबा पाउखुम लमदम असिगी मिपुंग खुदिंगना पीबगी मतम यौरी हाइना MPCC की वाइस प्रेसिडेंट अल्फ्रेड के आर्थर ना फोंदोरकली ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पाउ युनफॉर्म अमदा महाकना हाई मणिपुरदा था 10 हेंजिलकलबा वाथोक असिना मरम ओइरगा अवाबना खम थेंगलबा मिया मरु ओइना नुपी अंगांगी तेंगथाखोल ताबिनबा प्राइम मिनिस्टर लेट्रे मसिगी महुता मके सेमबदा थवाई हकचांग लुप्तना लेरे महाकना मखा तारादुना पालिबा सेंटर अमदी स्टेट की बीजेपी लेंगा असिना चौखत थौरांगदा थबक ओइना पांगथोकपगी महुता कांग्रेसता मराल सिजिनबा असिना मखोइगी हैनबी ओइदुना लेरे अमदी थबकती याउदुना चौखतपगी अमदी नहासिंगी थबक पीबगी अरानबा वफम कया थमलगा अपंगबा सिरी तंपाकी डिस्ट्रिक्ट खरगी मनुंगदा सुगनो खुंद्राकपम अमदी थांगन चिंगबा मफम कयादा चौखत थौरांग थबक थौरम पाइखतपगी हौजिक फावबा ममिताबा उद्री हाइखी हेक्ट इलेक्शन कांग्रेस की है सिगुंबा न्याय युव न्याय जस्टिस फॉर यूथ है पोचे रिक्वायरमेंट थोड़े नहा मैम से कौथोपीग्रगा अनएम्प्लॉयड सेक्टर थदोपीग्रगा फेल फॉर योर ओन नशा हिंजरवा थदोख्रब भारत सरकार एज वेल एज मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट से फेमस फॉर दैट ने पाउ युफम अदुदा सरुक याकिबा MPCC वाइस प्रेसिडेंट हरेशो गोस्वामीना हंदकता राहुल गांधीना राजस्थान की बांसवाड़ा पांगथोकिबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मेगा रैलीदा लाउथोकिबा वाफम सिंह थमलदुना हाई मोदी लिंगाक लाकपदगी नहासिंगना थबक फंगदबगी अवाबा अमा मायोकनरिबासी करिगुंबा कांग्रेस लाकलबदी मसिगी अवाबासी कोखनगनी हाइना लुचिंगबासिना वासकिबनी
Manipur State Legal Services Authority Masalsana High Court Legal Services Committee amadi District Legal Services Authority ga punna khusamnaduna chatliba chahi lising ani kunmari gi ahanba National Lok Adalat ngasi March 8 da tongan ba District Court amadi High Court of Manipur da pangthokre. High Court of Manipur gi Justice Golmai Gaiful Siluna Lamphel Court Complex ta pangthokiba National Lok Adalat khak thenna chatuna yengsinkiba galunina bench sing adugi chairman amadi member khuding advocate sing amasung PLB singasu Justice Golmai Gaiful Siluga wari watai sanaki state asigi pending amadi pre litigation cases listing ani chatuk romlei maduda civil criminal bank recovery MACT matrimonial dispute negotiable instrument act water bill case na singba kaya yawi ngasi case listing ani ngakpigani chani marfuta mapan lokhat pada case chani kuntra homtoi mai pak na loishin bangamle hai ba case sing asigi apun ba settlement amount na lupa crore ani lakh marfuta taruk listing kuntra mathoi chani marini Lamphel Court Complex ta pangthokiba National Lok Adalat aduda MACT ki presiding officer and Lanleima NDNPS Manipur ki special judge Monalisha Maibam amadi civil judge Imphal West K Nirojit na chairperson sing oina bench ahum da famki aduda advocate sing CH Momon CH Bimol Chandra B Supriya Devi PS Binodini I Leni Bala amadi KS Tonjawbana member sing oina saruk yaki Miam lakre, peng miam lakre, MSCT case dum lakre, matrimonial dispute issue dum lakchari, akoi uzari. Sigi sign dia akoi si normal si dum akoi slowly it's coming back. Adugi yam harau chai, sigi media ki hang digi aina appeal to uzari. Ngasi issue aduga lakto reba lok adalat sida. Pajam yam na sigumba any dispute le di court na laga mathangi lok adalat to sumaya settle to say hi appeal to thank you. All Naga Doctors Forum Manipur na All Jarerong Medical Union AZMU ga khusam naraga sinduna Tausem Sub Division Headquarter da free mega health camp ama ngasi pangthokre charak na mioi jamangarom laying kiba camp aduda tongan ba doctor singna NCD ECG oral breast amadi cervical cancer screening tawkibaga lonena tongan ba subject expert singna haksil ga mari lenaba topic ta waro kya supiki ngasi ki camp asi mai pakna pangthok pangam kibagi damak All Naga Doctors Forum Manipur na Tamenglong District ETC SDO Tausem Additional Director Family Welfare CMO Tamenglong Tausem Village Authority Students Union Tausem Headquarter amadi ANDFM gi member singbu thagat pafong dorakli Zivan Hospital Kachingi Auditorium da ngasi St John Ambulance India Manipur State Center ki President Dr. L. Tomsa Khuman na luchingba resource person singi team amana Dr. Kuntaru nursing amasung health staff singda certified first aid training gi matangda training piba gi program ama pangthokre training program asi hayeng March ki tang tara fawa chachagani training program asi training singda skill of first aid amadi basic life saving techniques singi matangda scientifically praman tauraba techniques sing khanganaba gi pandam ta pangthokpani hairi Kokila Robasina Morida Maitei Pangalgi driver amadi handyman tamthina furakpada Chenaba Muising Manipur lengak na lakliba tang tara homdogi manungda fagatuna logi oiba cherak pidrabadi akanba khongjang sangsilagani haina Manipur Maitei Pangal Welfare Organization na fongdokre wafam asingasi hatada leba lob asigi office ta pangthokiba paug yufam amada Manipur Maitei Pangal Welfare Organization gi president Boboy Korimayum na fongdorakibani mahakna makha taraduna hai moregi IB police post ta barrack construction chanaba nung lengoi tharuraga halakpada lambida khulai paiba kokila loba singna farba matong tamthina furakpada natna gari mai thadok pikiba thodok aduda mafam aduda leriba security force singna haujik phauba
Senabasing faba ngamdaba haibasi laibak thibani lan marak asida maitai pangal singna nongmada changdaba yadaba polam sing chawkhat thaurangi raw materials sing pothok pusin tawduna thawai khobak ta hapna lakli adum oinamak moreda mathau tawduna lairiba central force sing leina koki volunteers singna tawningbada Tohan bahai basi laibak thibani mafam aduda state security force singsu deploy tawduna lairibani adubu ngasi fawba kokila lauba sing faba ngamdriba karigino mamangda moreda duty taduna leiba police officer ama laikhidaba matamda lokhiba thaudang adugumna maitai pangal sopadasu thauna leibiu haina fongdoki हाइबदि मोरेगी जगह इकोगी आईबी हारगा खंगनबा इकोगी मणिपुर पुलिस की बेरेक सेम बदको बेरेक की सेम सगत इंफ्रास्ट्रक्चर की विलास थाबला नुम लेमोय पुबा ड्राइवर अमदि ड्राइवर हैंडलमैन को हारगा पुरगा गाड़ी सुमै थबिरकबा मसा बुसु याम तत्तिना फुबिरकबा असिगुम्बासी हारिबा मियोय लिचत ते हाइबसे मसी हाबदा थमजगे Anak ki matang jadi toret tahu oi, ekoi mati pangan ekoi unity le, ekoi strength le cap saba, mati pangan ekoi suanti hai besar, nasi pun hari ba, adum ba, kulai pai besing, ekoi ki kari mai thap dah sedari ba, mi pup dah sedari besing atau, adum nak khangjan biru. Kuki militant singna maitai furup khaktada landaba natna Manipur da leriba atai furup singdasu landaba hauri haina Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO ki President MD Nasir Khan fongdokre wafam masingasi Kangleipak Minority Welfare Organization senduna Mahairol Santi lehensi amasung kolomna marup ohensi haiba hiramda pangthokiba prize distribution ceremony kam awareness program ki tharomga mailena fongdokibani tharomadu Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO Manipur ki President MD Nasir Khan Dai Kaksing ki Principal Radhakant Singh Herikon ki President Yumkhaibam Surjit Kumar Khuman Wasadev ki President RK Tharaksana Paradise English Higher Secondary School Thawbal ki Founder Dr. N Ranjit Singh All Manipur Students Guardian Organization ki General Secretary Sumati Saugrapum amasung Sanga Yumpham Higher Secondary School ki lecturer Puyam Ranjit su saruk yakhi Thoramaduga mailena KMWO ki President MD Nasir Khan na fongdorakpada haukiba chahi gi May 3 dagi hauduna Kuki militant singna maitai furupta landarakpada natana Manipur da leiriba atop kanglup singdasu Fongna singnarakle lana sina maram oiduna tongi yumbi oirakadoriba mahairoi singda tangdu leitadaba pibada natana mahima sing ningthina tamba fanghandaba sina mahairoi singda achoba mangjaba ama pidna lakli mahairoi singna lan nangle haiduna akitu jungba thadoktuna mahima singda ahenba pukning sangduna kalamna lamdamasida leiriba corruption gi chatnabi mothatuna afabo khunai ama sembada mahairoi singi achoba thaudang longminasi Lunana Manipur Machet Tana Tugaina Bahotnariba Kuki militant singbo Manipur dagi marufangna muthatnaba hotnabada lup asinasu angama mating pangani hainasu fongdoki Naribe yellow me Kudimana Lord Motodang Amon Larik Amo in Pombi Duna plus 6 Tagina Tiembugi Manu the Celebas Ama Happy in a Bagita Magda Masiki Langata Uni Chinsinjabagaloina Namasi Sweden Magi Tabu in a Pantu Piraknaba Kangleipak Minority Welfare Organization dige hanana nasigi lenga amade famlai besingi mapan the puni chin ngasi ayu pung tara taba matamda silchar gi Dr. BR Ambedkar Hoda Manipur Youth Front of Assam Maifana sinduna mamang tha February gi tang kulumdoida Assam lenga ki cabinet na lokiba waripna Manipuri lonbo Assam gi associate language ama oina Kasar Karimganj Harakandi amadi Hozai district pu lauthokiba amadi Assam lenga po thagat pagi thoram pangthokre loinana iho wasida mating pangkhiba saruk yakiba miyam amadi lucingba kayada maifana ikai kumnaki ngasigi thoramadu president member oina K Santi ACS K Vidyapati President Maharaj Gambir Singh Memorial Committee Chandrapur Kasar Beni Misra President Ampal K Aruna Maitai Ngakpigani K Aruna President AAMWMCOC Burhan Udin Chief Advisor KYC Juveda Begum President Pangal Maya Paibi N Buddhachandra Singh Social Activist Juribam Ahmad Chowdhury Chief Advisor Assam Manipuri Muslim Youth Front Amadi L Champalan President National Highway Manipur Development Association Chingba Miyoi Singna Daista Famki Tharamaduda Miyoi Kayana Lonbu Saukhatnaba Amadi Aikoina Lingjel Manaduna Tauba
याबसिंग तौसी हाइबा वाफम कयासु फोंदोकनखी वांगांखिबसिंगी मनुंगदा जिरिबाम सोशल एक्टिविस्ट एंड बुद्धा चंद्र सिंह हाइखिबदा ngasi असम लेंगाकना मणिपुरी लोनबु एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओइना चलकपदा अखोई मितै अमा ओइना चाउथोकसै अदुगा असम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वास असि थमोई चाउबा मी अमनी महाकना सोइदना असेंबली दा एक ओइना तौरकनी हाइबसी महाकना थाजै हाइना फोंदोखी ngasi थौरम असिदा तोंगान तोंगानबा मया पाइबी CSO ऑर्गेनाइजेशन अमदी कम्युनिटी कयासु सरुक याखी सोसाइटी थिएटर मणिपुर न सिंदुना ngasi wangu higher secondary school da hangliba relief camp da Charlie Chaplin live on stage kauba show ma utkre play asi mamangda manipuri Chaplin haina khangna khrabadu dagi theater asina haukiba chahi gi me humdagi hauduna tongan ba mafam sing dagi lanjelakpa mioi singi damak hangliba relief camp da awaba khangliba mioi singbo ngahak awa pothana ba wakhalonda Society Theatre Manipur na show asing asidagi utpa hokibani dialogue yaudaba acting khaktana miyambu nokhaliba show asida Soba Chandra Thiam matam amagi Chaplin chaba haiga khangnabana Charlie Chaplin gi saktam langki show aduga mailenana Society Theatre gi secretary Srikant Pochangbamna hai haujik lamda masida thokliba irang asina maram oidna mayum makai lejadraba miyoi singna relief camp singda changjafam lawduna leiriba miyoi singbu yumda hanjiningbagi wakal da wadna leiriba मियाम अदुबु ngaihaktang oirabusu makogi wakal pothana baso asi puthopani haina so fongdoki asingadi Maitai langolna hojik thokliba irang asina maram oiduna awaba nanglaba mafam singda leiriba khulngakpa sing amadi ahing nungthil naiduna thauna fana achauba thaudang lauribi ima sing pukning thogatpagi khongjat ama haubaga loinana angamba mateng kharasu pangkhre maitai langolna kadangban part 1 amadi sugunugi khulngakpagi thaudang lauriba sing amadi maya paibi singda mateng pangkhi haiba mating asi hojik manipur da thokliba lan asina maram oiraga awaba nanglaba miyam gidamak haunaruba naidna mateng pangnabagi damak tongan ba miwe singna punchilaga haiba group asi mapangal hapagalina group asi makna tongan ba mafam singda lupa lising tara gi mateng pangki haiba tengbang khongjat asi tongan ba mafam singda makha tana chathaki gani hairi irang asina sokhalaba mahairoi kuntra tareta lemna mahai tamhanduna Saina Institute of Medical Sciences SIMS ki maikai dagi angamba mating pangli makhatana class 10 natraga 12 pass tawraba haujikna relief camp ta leiba mamapa leikidraba medical gi line da mahai tamningba mahairoi leirabadi lemna mahai tambagi khudong chaba adumak pi ki gani haina institute asigi hanagi Managing Director Dr. S. Kumar Fongdorakli SIMS ki taruk suba batch oina nursing tamliba mahairoi kun amadi Tani thui suba batch oina paramedic tamliba mahiroi humfuta taret Mahiroi humfuta tare wasak lobagi thoram ama ngasi yarapalta leiba institute asigi holda pangthokre ngasi gi thoromgi thoramapu oina saru yaduna Dr. S. Kumar hai Manipur khakta da natana India gi North East state singda medical gi lamda khara hena mangnomda chatkhat hanaba haiba pandamda SIMS na Manipur khakta natana ate North East state chingi mahiroi kyada nursing amadi paramedic gi lamda lepna puthokuna lakli Haujik Manipur da thokliba irang asina maram oiraga awaba taduna relief camp ta leiriba mahiroi 19 mama mapa lejadraba angang taruk amadi kana lejadraba chingi mahiroi 19 punna angang kuntra taret handaki base asida lemna mahi tambiri masida sunatana makhata na irang asina sokhalaba mayum makai lejadraba nursing natraga paramedic oina medical gi line da chatningba angang 19 amaga mahi tamhanna ba sit khakna thamni haina mahakna makhata ki Masigi Taramadda Imphal East Jilla Parishad ki hanagi upadhyakshya
के एक्सेस तमा मणिपुर नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर डॉक्टर ए जमुना ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI मणिपुर स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट एन तांगबी अमदी सिम्स के एडिशनल डायरेक्टर SK वाजिद चाहना मिथुंगनेन सिंह ओइना सरुक याखी चंगप यानी पाले जद्रबा मेडिकल टेन पास तौर तमीब मेडिकल थवाई लौजब अखोई साइंस मेडिकल साइंस सेमजगे लापीर नुपा लौजरो मोदी तमनबीरकान मूल मतिक चाब सेमजगे साइंस मेडिकल साइंस अखोई मसेलगी मरक्ता लेरिबा मचुई मचुई ताबगी वाखलोन असी थादोकनदुना अमत्त ओइना लांथेंगनरबदी येंगनब खुदिंग माइथिबा पीबा ngamgani हाइना इम्फाल ईस्ट की मफम अमदा खुलंगालिबा विलेज वॉलंटियर फोर्स की लानमी अमना फोंदोरकली वफम असी ngasi इम्फाल ईस्ट की मफम अमदा कंगले येलहोमी कौबा फेसबुक अमसुंग व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर सिंगना अंगम खरा खाइनदुना मतिंग पांगबा लाकपगा माइलेना महाकना फोंदोरकीबनी महाकना मखा ताना हाय यामबा यामदबा थीदना अंगमबा मतिंग पांगबिरकपा सि हाइनिंगाय रेतना नुंगाइबा फावी मखोय खक्ता नतना अतोप खुल ngakpa kaya marum su lei aduna aikoi masil awana tarba matamda mating pangminasi haiki ne chat chat dan awar pakari lady chan bu wa libernatra amma ma atei pan ba ya du ma am su lady adu bu kai pang ba ya mating pang naraga amma to ina pulsala matamda koi no ji la ji koi ta sena mai pak pa ngamgani macoi tabai wakhan huji leiro si koi ma to ina pulsin si haiba se wafam koi volunteer ma kai degi thamjagi tingbang polam singa si kuchin nabaga mailena WhatsApp group asigi maroiba thodang loriba takhelambam Chandrakumar na hojik chathariba irang asina hek haurakpadagi wakhal manaba khara punchinaduna angam ba khainaduna ahanba oina ngasi khul ngakliba village volunteer force ta angam mating asi piba lakpani haiki मणिपुर की बीजेपी लुचिंबा गवर्नमेंट नारिल लेरबदी पंचायत की मिखल पांगथोकपियु हाइना एडहॉक कमिटी PRR की कन्वेनर पुखरंबम सुरबलाना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता कमिटी असना सिंदुना पांगथोकिबा पाउ यूनिफॉर्म मदा वफम असि फोंदोकलदुना सुरबलाना हाइ ngarang tampaki district taruk की DC सिंगना थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इना मणिपुर की पंचायत राज एक्ट 1994 बो बालोट तौदुना थमलगा तरुक सुबा जनरल पंचायत इलेक्शन पांगथोकपगी महुत्ता मणिपुर लेंगाकना एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सिंग सेमदुना मथौ तौहन्नबा होनरगिबासी यानिंगदे मणिपुर की पंचायती राज एक्ट 1994 की सेक्शन 19 दा इलेक्शन पांगथोकपा ngamdrabadi हानगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगना पुगदबनी हाइबा मयक सिंगना ताकली अदुबो लेंगाकना डिक्टेटरशिप की मवोंगदा तौनिंगबता तौबा खंगना नौना एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमबा सिपेंदे मरमदुना मै लेनबा सिंगना इकाइबा नंगद्रिङै मतमदा अथुबदा थोकिबा ऑर्डर अदु हंदोकपना फगनी नत्रबदी लोगी मतिंग लौगनी हाइनसु फोंदोकी पंचायत इलेक्शन असि ग्राम पंचायत अमसुंग जिला परिषद सिंगी एयादा प्रजा लिसिंग कया अमगी कॉन्स्टिट्यूशनल हक मतपा बेनिफिट मतपा असि गवर्नमेंटना एकोगी ओपन डोमेन दा पब्लिक नोटिस थोगा पिक एंड द शूज की मोंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमदुना मणिपुर की तंगदु लेता दबा एकोगी मोंग पुरकननबा होनबसे अथु मतमदा एकोगी हंदोकपियु मोरेगी कुकी सिंगदगी लेदुना पुसिलकपनी हाइबा यामलबा योंगचाकसिंग ngasi ayu kakching district की वाबगाई लमखाई कैथेलदा मियामना फगतुना मै थादुना मांगहनख्रे थौदो अदु ngasi ayu पुंग 8 खरे हेनबा मतमदा थोखिबनी थौदो असिगी मतंगदा मै थाबादुदा यावरमबी हियांगलम वाबगाई लमखाई कैथेल फंबिसिंगना फोंदोरकपदा ममांग चहिगी मे होमदगी हौरिबा लान असिगी मनुंग असिदा कुकी सिंगी सेमिलोन फगत हनबा याबा मवोंगदा ना कुकी सिंगदगी पोट लेरगा तंपाकता योली हाइबगी पाउ ताकी मदुगी मतुंग इना हियांगलम वाबगाई लमखाई कैथेल असिदगी कैथेल फंबिसिंगना यंगसिंदुना लाकी मदुगी मतुंग मनुंग चना ngasi asi मियोय खरना मोरेगी कुकी सिंगदगी पुरकपनी हाइबा यामलबा योंगचाकसिंग कैथेल असिदा थादना योलकपा थेंगनबदगी मियामना फगतकी फगलबा योंगचाकसिंग अदु कैथेल मनाकी लबुक अमदा मियाम मांगदा पुथोकलगा मै थाबनी लुनना योंगचाक असिबु योलंबा मियोय सिंग अदुसु मखा ताना सिगुंबा कुकी सिंगदा सौगतपगी मवोंग असी चथरकपा यारोय हाइदुना वखल तामिनरबा मतुंगदा चथनख्रे मरम असिना सिगुंबा कुकी गिलान मनुंगदा कुकी सिंगी सेमिलोन फगकदबा थौंग असी मखा ताना
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯒꯥꯖꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯀꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯐꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯇꯔ 500 ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯊꯣꯟ 12 ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 300 ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯑꯜ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯤꯁꯀ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯏꯄꯥ ꯄꯥꯈꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯗ ꯀꯨꯝꯊꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯨꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗꯃꯛ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯇꯦꯍ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 5 ꯁꯨꯔꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ 138,000 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, 62,900 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯤꯝ 15ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ 5A ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯅꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯑꯟꯗꯔ 13 ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ 2019-24ꯒꯤ ꯉꯁꯤ 4ꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆꯇ YWAꯅ LECBꯕꯨ ꯒꯣꯜ 7-0ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯦꯆꯇꯅ CKCꯅ UPCꯕꯨ ꯒꯣꯜ 9-1ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯆꯇ ꯑꯖꯤꯖ ꯍꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤ ꯒꯣꯟꯃꯩꯅ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯁꯟꯔꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯂꯕꯀ ꯑꯅꯟꯗꯃꯣꯌꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯦꯆꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3ꯗ CKCAꯒ ꯏꯆꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯦꯆꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4ꯗ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯀ KMYCꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯀꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 5,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ 2024 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ MD ꯅꯁꯤꯔ ꯈꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫